Good morning, second Samoan. Good morning, Talofa. Tracy, get up. Okay. Saya manuia tato e kalesia, Talofa te suma whawhenanga fo mai mo whatua, te maa wao mo whaletua, Talofa te waselo te akono, whapele mafutanga tina, ia meseo tato whanau mo tato mafuta whatas, Talofa te fo i tato ai nampa anga i ngole, upena te whaelangi. This is our last Sunday of 2025. E kasia le asao le ne tau sanga ia tato pato whatu le lua whenua lima ia e fotua e mai le lua whenua ono ma lo lava le ngā lue ma lo fo i le whaatotoa ma lo fo i le ngā lue i whi au ngā lue ngā le kalesia tai le tue lo o tō soifua ma le mātou wola o le nā lofo o tātou o lia mai ei le whai unga o le ni tau sana. O te vivi'i i le lofo Iova, o vi inga o Iova e tusa ma mea o maua fua i mai e Iova i a te tātou. Ia, e sa tuiu be te fia tū lae, te fia lue ofu, e toi o poro uso, poro tina, ta mare ni tai au, e a pespese atua mata pese, upon pese vivi'i mea uma i le atua tea, i te tapu wa ia i le li i le ne yaso, e manu ielo tapu inga le ne tai au. Vivi mea uma i le atua, mea uma ke lumatangata uma. O sana aleluia, i le atua, o mamalu ai le sauninga. Vivi mea uma i le atua, mea uma ke lumatangata uma. O sana aleluia, i le atua. Patia, olona lofa, lewa mawaluma, awahaya oleana, kukuno ni maleona, lewa tamawa, aile saulo toma. Savita le fai salamo o se mo fia fia ina peseia. Mahachao kasi popo le mana wasi wamani e iona luma. Savita le fai salamo o se mo fia fia ina peseia. Mahachao kasi popo le mana Siva mali e iona luma, Samoan mai, ia pasi pasia, olona lofa, lewa maua luma, awa aia oleana, ukuma mi maleona, lewa tamawa.
Let us pray. Ana se iai lava se isia tua, e te tau iai la mātou tāpua inga ma le whaatu e. Se manu o na whatawhaitau langa o mātou lotu iai i le unga o le nei tau sapa. Le pomoni le li ie le se tua e tusa malawa fio. Le mele talia maia e tāpua inga o foi na atu e lau whanau whatu tua. We ask that your Spirit minister to our congregation this morning, so the sights and sins and the spiritual nudging that we feel in our hearts is pleasing unto you, Lord. This is our prayer. Amen. Tatou amata lei samina bese una skutoru.
Whionga te whanonga no maru Fili Laloulu. Talofa atu fo I o whainga ruenga I sunga I o ao. Atu Fili tua Talofa atu fo I Seno te akonu. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our visitors this morning, especially our family from South Carolina. I was just wondering, you're only here but for a few short Sundays, so I wanted to explain perhaps the context of these worship services that perhaps you're familiar with, but most often are not. And I think it's also educational for our worshipers who are worshiping us online. So if you're joining us for the first time, you will see a group of people that were gathered here about 50 years ago in Southern California. And they're about this work that the church has committed to. They wanted to know the divine in all of its multiplicity and juxtapose it with their humanity. That's the work that the church has done throughout the ages. It's this idea that there's a God that is a mystery to us unless God reveals himself to us. And it's a Christian church that you happen to come into. So we believe that this God manifested in a special way. In other words, God took the form of a human person, just like you are and I am, in the person of Christ about 2,000 years ago. And he lived with us, he suffered with us. There is no human experience that we can go through that God, through Christ, has not gone through. And so he left here after he conquered death and sent the Holy Spirit. And so these churches, these manifestations of his grace and his love are powered by the Holy Spirit. And this particular service was a service that was crafted by our ancestors in the islands when the gospel was brought down by missionaries in 1830. And we continue to carry that order of worship with the intent of manifesting God's grace. So all that to say, as you receive the contents of this service, whether it's the call to worship, the lectionary reading, the sermon, and the songs and the lyrics, and the benediction at the very end, that you frame those content in this context, that God loves you. That's the message that has resonated from the very beginning. And God tried so hard through covenants and prophets to bring that message to mankind. But it wasn't until one of yours, one of ours, said, you know what, I'll take the prophecies of God. I'll manifest it in my life. And that was the Christ event 2,000 years ago. And the challenge for all of us, all faithful people, is to become like Christ. And that's the reason why we worship. It's to empower ourselves, to equip ourselves, so we can become better models of Christ in the world this week. Let us pray. La tātou I fo matatato I le tua. Wa mātou tau nu'u mai I le toi aso saha o le nei tausanga. Lua whenua sefulu lima. O mātou tue tepa I tua.
o na mātou I loa ai leo le lofo la o fio I a mātou. I so se whata lava I o mātou urunga lii, I o mātou awainga, ainga poto ma ainga vala vala, o mātou ainga e tutono lau e kālesia, o mātou nuu, le name atunu tele o Amerika o mātou nanofo ai. E tasi lava le filo o lo suki ina ine me uma, o le filo le lofa. Le lofa mai lava I le tangata ana mua na mua lava. Ina ua whaia o ia I lo lava fatusa pa ia. E tele I whaia se manu po se robot, ana e whaia le tangata ma whasoa I ai lo susia, lo tamau ainga, lo mata I sau pa ia. Ai maise o na aia te tau. O mātou maua le tala I lona pa u, e peo na mātou pa u pe ai lewa yaso ma lewa yaso. Ina ua ngalo I a mātou la o fio. Ina ua whaoso soina I mātou I mea e whepu lafi o le lalolani. Ina ua ni nee o mātou loto ina ua whemaile ngata I le whawhine. E lua te leoti. Ai au solia le tu la fono na pula leo o lua mata. E avea o lua maniatua. Le whasosonga o lo whaoso soina I mātou I teimi uma. I o wala ese. E o mai lava I le neito e so saa o le neito sanga. Na mātou tepa lava I tua o na mātou I loa I lea. E te le I tu una I mātou a mātou malanga. Nei whaali mai ia I mātou I o wala ese, taimi ese, tangata ese foi. Le nei au na mātou maua mai lo walo I Yesu Kiriso. E te whina ngalo malie I le tangata. Le sao ni ai le whaola tangatele ala I lo walo o Yesu Kiriso. Leona ua mātou ana I o tu la fono. O tele sa mātou lafo I lau ngā ruenga. O mātou tausia ni o polo inga. A o lo lava alofa ma lo alofa whaito tasi. Ma liu eke riso I lungo le sa taulo a mātou wanga salapea. Lo mātou poto mai le neitai ao e a vatu la mātou whaatu e I a te oe. O le mea te tau na whaia. O la mātou te talo lele I esi na sila alofa mai, matalia mai le, tapo inga lo nuu malau I kālesia. O la mātou te talo lele I eilau whamanuianga I la mātou potpotonga nei, a mata mai lava I mātutua se I o I whanau la iti. Tofulongona o mai mātou le nei a ngāngo le whaftai, no ele tu una I mātou, o lo e sau pe ia I mātou I le teimi ma le teimi, mātou te file muai. Te talofo I ne elo whamanuianga I le malosi o le nu, I lātou o lo mau ngā ruenga, I mauolo lātou malosi, mauole to mai ma le poto, ngalue ina E lātou le tamao aingo le nei atunu. Mātou talo fo I mo whailele a lātou pepe. Whamanuianga tangata o e whamanuia E nai no mātou E kālesia ma le nuu nei. O mātou talo lele I utu I au whamanuianga. O mātou mantua fo I o mātou uso lo mafuta mai le nei tāpua inga I o wala ese ale o le teimi nei a o e rua. I mafuta ina E lo wanganga pa ia. I lātou, le malama po feo o iai I lātou le savali I whatutua. O le mātou te talo I au ngāwa E ma uma o le nei tāpua inga. E whai ma awala E mori atuai le nei fe au o mātou mautino inga. E te whina ngalo malie I le tangata. We lift up our congregation this morning
not just those gathered here, but also gathering later on in different parts of our ecosystem and community. As we continue to discern your will, as we try to seek your face through worship, scripture reading, and singing, we ask that you continue to reveal thyself to us so we can recognize you and give you the honor and the glory and the praise. In the process also, it is our prayer that we come to know who we are as you have known us, that we come to know our fellow men and women and continue to love them as you have loved us. It is our prayer that as we gather and we scatter this week, that your Spirit go with us, and that we take the teaching that we receive from you and apply it in our lives. O le mātou tatalo le li'i, le iele manuia o la uafio, i lo mātou tunu o Samoa, le ngata i lau ele mea na mātou whana na wai, Samoa ma le malo, Amerika Samoa. Whapefo i le manuia i Samoa o lo i nei, ia tunu i whafo, Samoa o lo le diaspora, o lo sisi lo lato whamalama i le aso sā ma le aso sā, ma tangai i o mātou lau ele. O le mātou tatalo lele ie i oe te tūlafo ina o mātou te tai whiwhilia i le motu. Le ngata i lea o auna, ta ulu e kalesia ma whalapa putonga, o lo ngalue ina le whatutua o le tangata, oe te tūlafo ina la lato ngā ruena. Whapefo i Samoa, mātou nopi ai le nea tunu tele o Amerika, so se mea lo whapotuputo ai se to lua po se to tolu i lo suafa. Ia iai whatasi ma lo wanganga pa ia. O e te tūlafo ina o mātou tangata, leli ie. So se mea te ape masala la wai tangata Samoa. Mātou wōlava ma le nei mauti noa. E te whina ngalo ma lie i o mātou tangata au mawali. Ia maua i mātou le malosi ma le toa. Mātou te siki i foai a pa au, siki ane ai a pa au whapeo a eto. Ma tau sisi le ami o tono o lau fio. Neva yaso i le ta ape ma le sala lau o lo nuu ma le kalesia. E meise lo mātou whamawai atu le nei tau sanga tuai. Tātou ma lau fio e manui ai me uma. Ura nāla mātou te talo whaitele. Ina atu whatasi ma manatu i o mātou loto teito tasi. O te talo le leoa na o lawa fio lava e te tauma. O mātou tu ina atu i lawa fio le neitai au. Se i e tali mai e tusa marosi le fio mea ua. I le swafo Jesu Kiriso o mātou li i man whaola. O le mpala o atu ai.
offer you our tithes and offerings this morning, and we also give you our hearts, our souls, our minds. Would you receive it in your grace? O mātou ofo ina atu le nei taulanga tupe, fatasi e mai mātou lava, i whapa i ina mo whalau tele ina o lo ngā luenga i le nei. Talia mai a nganga Faiai, no lo swafa ki riso wa laila mātou tatalo. Amen. Fiu ngā le tua la tātou whaituina, tusi whiwhilia o le matai o mta upo e lua, tātou whaitau whalawhai o le sukuma tōru, whapau mai le whapau sukuma tōru. Our reading this morning is taken from our lectionary. It's Matthew chapter 2, verses 13 to 23. We'll be reading responsively in Samoan while you follow along in your English translations. Matei lua whapuskutoru, whapau whaiunga la tātou whetau whelawhalafoa iai. Ua i lātou, whauta o le angelu o le lii o whaali mai i a Iosefa i le miti o whape mai. Tula ia i nā ave le tamaititi malona tina, ma sosola i eiku pito, ma na nofo aise i o whaiatu i a te oe. Wa o le asa ili he rota i le tamaititi, ina i whasioti i a te ia. Sa iei fo i o ia wo i na otio he rota, ni e tonu wai le fionga le li i le perfeta o whape mai, na o wala a wina lo wata li i ai kupito. Na tonu leo le upo le perfeta o Jeremia o whape mai. Woti he rota, whauta o le angelu o le lii o whaali mai i a Iosefa i le miti ai kupito. Tula ia i lea o ia, wa ave le tamaititi malona tina, o na oa i lea i le nupo i Israel. Faupanus futolu. Talo o te luma tātou te whaitau e whakalongo i upo ana whionga pa ia. I whateleina rona manuia i ai tātou o whaitau na whakalongo i ai. Tuma watu pe a te ia lona lava vi inga. E ale tu lava. O le matua o tātou launga i le nei. Tai o le manatu ao.
Pe whaali mai le tua i a tātou i le tolu. E whaali mai i tātou. Whaali manino mai le tua i a tātou. E le o le moa o le ala. A o tafo le ala. Pe o le au te lenga nao mafofonga. E whatoa uman tātou ve vesi le kirisimasi. Tātou i loa i fuina i tosi ia. E le maua e he rota le whaalinga. Ai maua e. Leo le mamoe tangata whataua. Le lava pese i e tawa le ave lava le manatu le nei fui vai aso. Le tusa mala tātou tusi whaitau e peo na tātou whaitauina. Le tala e masani. E pei tātou te loa i le tala lea. Le ese lava le whaalia le tua. I tala lenda tātou whaitauina whai mai ua i loa e rota ua ole ngia o e matei. E makoi. Ma whai rola i o le whasinga tele. Me titi e taulawa i le lua tausanga fuafua i le teimi nei loa i e makoi, le whetu. Pei o le matua le nao le tamititi na whamaihe rota o le apasi le tū la whono e whao o i le roti. I o na alu role le whasinga tele. Ia latu lafa me ua whaali le angelu i a Iosefa i le miti. Ave le tama malone tina so sola i eiku pito. Walo sa ini he rota e whasioti i a te ia. Pero whasili wa tūlai mai ai se a. Ai se a o i loa i na o Iosefa ma Maria le whaalinga. Ana isi mātua e ana ar whanau lea na whano e whasinga lana. Sa me wale i loa ai e isi mātua. Le whasalanga leo le asau e na Iosefa ma Maria nau i ele whea. This is a major question. When we read the pericope, we will discover this slaughter of the innocents. And it begs the question, why did Joseph and Mary, why were they the only one that got the memo to flee to Egypt? Why? Ngā luenga le kalesia, mo e whatutua, e fia malama. Isi nā me ese ia e kalesia. A e mana o lava e avatu ni tali mo oe. E tele kalesia. O ta pena latu tali mo fesili o lo ia te oe. A whape e fesili i onga tu ngā. E fia mana o mi ai le te talo ma le tosini ni. No manatu lea ma whai ona wha ngā le tala lea e whai ma example. O le tangata whatuatua i le tua. A pe e fia marama ama. Le tua manatu whaapito ea. A wheo i ele tua o naita meti na whanoa i le asona. I se ana whaali ele tua i a Iosefa ma Maria nao i la ua. Ai a matua e ana tameti na whasutia i le naaso. Pe o le winga le nao le nei manatu. O le samu muli le nei o le nei tausanga. O te ofu istangata e le tu ma wa ai i tua. Reflect. Sa ili pe e sea o whasawina ai i tātou. Te leo tangata mali liu i taua mo whewawai inga. Tangata i mali liu i la le tino a lo whano fo i o lato manatu. O lato wanganga. Ia tofu a tangata mala natali e lo manatu na ala ona i loa Iosefa ma Maria le whaalinga le angelu.
ne pe e fili I Laloulu mo le ola. Suru ngali I sa tele ni whalawe lawe e tutupu ma o iai. A Mese Maria le sa fofotane. Ia Iosefa. Po le alawa le tele o mea na o isu ngali isia e lo la whau fo mai. Ani liwhara la whatofa la inga I le ola. O whea e ola ai le tama. O whea e ola ai I alo tō lua. E pe le winga le nao le umali I lea. If you ask the question, why did Joseph and Mary were the only folks that got the memo that day to flee to Egypt so they don't have to sustain the pain and the suffering, the slaughter of the innocents? And one of the answers is because they selected life. They selected life. You have to have this proclivity towards that which adds life. That which gives you a plus. You don't want to continue working in a dead-end job. No. You have to select for better. You have to select for more. You have to select for life. And when this couple had this proclivity, they were attuned to what God is up to in the world. Pio mena na laina I loa Iosefa ma Maria atonu o nisi o ngali'i o te leiloa. E pefo I lava o na tele le tamau ainga I le nei stete o California. Ia lo tele foi tangata matitiva. A whapea lava e filifili o I leoti o leoti lava e te moia. Filifili le mativa ma le ngao o le nā lava. A whapea fo e negative oe. Ia o le mea lava le nā mo oe. Ai mo Iosefa ma Malia na filifili I Laloulu I le ola. Le mafuanga nā lai o na. La ngona I Laloulu le whaalia le angelo. Le mafuanga fo le nā tulai ai le po ma ave le tama. Le mena laina le loe he rota o le pepe leo le waloa. O le tali o le fili he rota I leoti. Mele na laiona o mai makoi ma fe mai o fea ele mea o whana wai le tupo tangata iutai. Si e ro whalomo he rota oi o le finangalo ele o le atua wa le tua e ola. Ele o le listening he rota, o le sau tangata le replace au. Pio mena na laiona, le langona he rota, le whaalinga. Ona sa manatu ia I le rota. Tato te manatua le leile tupuanga he rota, o le tangata I tu maia. Tangata e tupunga mai le e toma. Aba ai e le whengainga o tangata tupunga mai a e sau. Ele I oso le whengainga I a e sau, ana oso ilo na oso o Iakopo. Nā tosi mai ai le line, maua mai ai ia Tavita, le tupu o Iutea, tangata Israel. Ia ese la le leina e tupunga mai ai he rota lea. Pero mafuanga nā lea laiona select ia he rota I le oti, ona e o le mea wa masani e o lato tangata. E sau e whatauro na tofi o leo matua, o na uso le titi o Iakopo. E ia tangata e whiua e abatu i le ola e selecta e lato leoti. E whapenale wingo me ia, e le malamalama ato to i e tato. One of the reasons why Herod did not see this, because he was self-selecting death. His upbringing, he was an Edomite, meaning he wasn't from the Jacob ancestry, but he was from the Esau tribe. So through generations of these folks that don't think long term,
that they want the easy way out, that they rather eat now than eat later. After generations and generations of people, Herod came into the scene. So even though he had the position, but he realized it was tenuous. E mo'i lava o le tupu o tangata I Uteia I Herota. E ala nofu amalona I noa, e le tau o ia I Atavita, le tupu tau ta ua o Israel. E wa whalongo foila le Talofa me le a whanau mai I le tau pou, I le leina o Atavita se e whai matupu o Israel. I ona whameme a I lo leo Herota. Me nana laina o ai pepe mea mea. Ele isao mai lava mai le pelu. A whai tātou te le Fili Leola. Tātou te le lofo I le whaali mai o le atua ola. Ua fo le alea winga o le atua. No fesili mose oi I le la autala tala e mua le whaumatia. Whamai le leo o le ola pēa lava pēa. Mai Yesu na usau ina I o tō maua le ola. Ia maua atini ai lava. Lona winga tā ua le mele o le ola. A whapele o maua o le whaalinga le atua. Perhaps ele o select o le ola. Whapefo e punitia oe. Whaalinga le atua. Ka tonu masalo o se never pena. Anaya nei tau sanga fōu la tātou savalia, sui, salamo, ma tātou lilifa I leola, e leo leoti. O le melo na rua, e iei le winga o le tala lea e pese I e malanga tangata, e malanga le atua whatasi ma tangata, malanga mai Iosefa ma Maria o I le tusi ngai ngoa. O I nana whanau ai le li. Le fwoi lau o uma ona. Lana nofo o whanau le tamo ona whaali fwoi leo le angelu. Tu ilunga e ave. Tama malona tina e malanga I kupito. So the other part of this construct, not only should you have this proclivity towards life, but you should also be ready to move, be ready to malanga. All of that and all of its intricacies. I know we've got some folks from South Carolina, but to take that metaphor with you, that this is how God shows up for this particular family in this particular week during our reading. God doesn't show up when you're nice and peaceful at home, but God shows up when you travel, when you malanga. Te pena le asini, te pena le oso, ave vai, e mo tātou ki lia le credit card. A te tau ana whaau pengaina tātou I le melea o le malanga. Telefoni mea tātou te maua pe tātou malanga. Nu ufo, atu nu ufo o tafa whao ai. Ele manatu whapenale winga o le tua, whaali mai ai tātou. I temi tātou te toa angai e malanga. Ele ngata lai le physical malanga, o malanga fui whaale mafu whao. E manatu o tau fiofi pe ai tātou, mai le lātou sanga o mawai, ona e mawhana whana. Ona o se mea mautinoa, ona upu o tātou masani ai. A tātou wha masani lava I le malanga, ma tātou I loa e whaani le tua I le malanga. I ona tātou fia le malanga. A tōne eres fulua masina talu ona mātou Riverside. A le o maua lava se cleaner ave iai o suti, dry clean ai. O whaonga lava dry cleaners tuai. Le fifia e malanga. A ofo I malanga e o ae
tostosa tu me tua. Pe le winga le nao le manatu lea lo na lua. Whatufungaina i tātou te malanga whatasi ma le atua wa le mea nā le una whewhewhe isi tangata le talitonu i le atua o yo le atua na tātou i loa i Samoa i la tātou lavanga ngana ai longa i se a maua se atua i Amerika i le ngana Peritania ia le au whamei le tātou tala ana le malanga Josefa ma Maria e Kupito e le i loa i la ua le lofa la e a yo le tua. This whole metaphor of travel, refugee. Before Jesus heals anyone, before he preaches, before he calls his disciples, Jesus was a refugee. I mean, let that settle in. We're constantly talking in this country about the immigrant, the refugees. But according to our story this morning, the Savior of the world crosses borders without papers. The Holy Family flees state violence, went to Egypt, a place of old trauma, which became a place of safety. For the diasporic Samoan community, this is not just an abstract theology. This is lived theology. All of us came from somewhere other than this country. Many of our families did not migrate because it was glamorous. They left because staying meant danger, poverty, and no future for their children. So we have this metaphor, travel, malanga, and we ought to reflect on that. Let's embrace that as part of our narrative. And let's be grateful to our grandparents and parents who brought us here to this land. Ol fatawa valel tangata I Talofa na malanga. Nao lo yele fina ngalo le tua I Natala. O le mata mo muli mori mau I tala o tato teimi mo mua le nela o le ele le negotiating le ngata o le metro ya le ngana ngā luema o tato te mata mo muli tala na o ina a tato dosi ni nini malanga o tato tangata I nea tunu I fafu o na tato I loa I leo le rofa la de a I le tu ia o manatu muli o tātou ainga o ipu lava ma waa ia o le finangalo le tua. E pe manatu tātou o le finangalo le tua se mea mai fafu. Ele ai ele ma mau whapena. Manatu tātou wana o le whaiwhi au lava ma whauna access ina le finangalo le tua. O te lei loa o le te whaiwhi au pe whapena. Le papau le finangalo le tua. E lo manatu e lata atu nei lo le me masani e tato. Atanga I fo I le tala I le whaasau ina o le pepe. E le whai mai ia le angelu Josefa si I le Mesia mao I ai kupito. Le ai. Le whai mai le angelu Ave le whaola le lalolangi mo I ai kupito. Le ai. Le Faiai na whaongai le angelu whamai o le tama marona tina. Le tama marona tina. Ave le pepe marona tina. Ma toi fo'i o wā ua maliu I Herota. Le winga o le talaman manatu muli lea e pe la talata whapena le finangalo le tua. Le lave ina o le pepe mai le pule sa wā Herota. Ele o se mea mamao. Le mea na whaia I se whalata I ate ia. E fur menato le mea nalo ta oto I le finangalo le tua.
So me fifia fet tele lo wa ai atu o malanga mai whanau, o i le tu ma le tu o le tunu. Nuti whaatasi ma mātua. Wai e tu fo i nai tamaiti na o baptiso ina e tau sanga e tele o te o mai. O le whaato o toina le na alo lato o baptiso. A nuti fo i whaatasi ma o lato o ainga. O i nafu e whaola ina i lato ma lato i loa le fina ngalo le tua. Te leta walu se a onga ma walunga e te sila fia e fina ngalo le tua. E tau sa ili fo i se maua so pi e stire me tau sili sili. A whai lava o e ole i le tua molo na fina ngalo. A whai lava o e tui tui i le aso sa ma le aso sa. E te maua lava. E to ina mai lava le pupui i ate o e. O le mele asa ili. I le fina ngalo le tua li lifa o e i le ola. Ta pena lo ainga ma whai ainga le le. I ona ato toa i leo le lofo le tua i ate o e. In our text, family is not a distraction from God's mission. Family is the mission. Families for Samoans is very important. It's the most basic unit of organization. And if you read our story this morning again, every time Joseph protects Mary, every time Mary holds that child, every time they choose survival over pride, God is being revealed. So this is good news. God's will happens in the kitchen, the carpools, the multi-generational homes, even when you check out of the grocery store. God's will happens when you engage with other people. Ia le mea lea, ia tātou whaiainga le lei, i whanononga le nao le, whaiwhau le neiva yaso, a mata i nā i tātou ainga, i whasolo atu wai lea i isi utua oi. Ia na batu le taha muli muli, na batu ia le pulingi i lo mātou ainga i le vaiaso. Whaileo me le ofisa o sau I lalo tipi la pulingi. Whamai Maina I atea. Ea, toi aifoi. O whatu le ai e lese aile me lea o leo te o le tipi le slice lea. O na whaileo la te Talofa manuia I si ainga sia o wanga le mai I a tātou le nei Christmas. E mena le whai. Ia a whamai whai au whate tai o Maina. E mawhai ane e whamanuia e o noma le kipi o keki, o puringi, o wantuna ia le ai. Si e tau mawhai a la whai. You can't be in two places at one time, is what I was telling her. You see, I can't think about God and bless the family unless there's a cake in front of me, because it anchors my efforts, my energy. And I think that's where the heavy lifting is at. You can say, Faiai, but if you don't do your C, this is what I hear a lot of young people. I can't believe Dad wanted me to throw in money for that C. I don't even know who's getting married. You see, but that in lies the rub. You can't continue to say that I'm Samoan, but you don't show up for the C. This is exactly the same thing that happened. I came down to cut the piece of pulingi so I can focus my energy on my prayer as I ask God to bless this family that He gave us. See, you can't do that virtually. You can't do that. There are certain things, because we are confined by space and time, because we are humans, because you and I are mortals. We can't do that other stuff that we long to do in this world.
So Faiai Ingalele. Make sure you throw in for the city when your dad calls you for that, for Sosoana. Because that builds our community and makes us into the people that we are. Ia walava ia tala, utewa ia tuua, ngalulemu maile ngai tua. But if there's one other point I really would like to bring home, it's this: God chooses the margins on purpose. I know, we're always looking at the center, and the algorithm will serve you stuff in the center. But I want to caution you that God also exists in the margin, and God does his best work there. So when Joseph and Mary finally brought the kid back, they didn't go back to Jerusalem. No, they went to Nazareth. Nowhere important. They went to a little hole in the wall. And from there they raised Jesus in obscurity. Matthew says, so was fulfilled what was said through the prophets, that he would be called a Nazarene. All of us are participating in God's plan because Joseph and Mary selected for life. They were willing to travel and gave us this wonderful work this morning. God is always with the underdog. God does his best work in the margin. Pela tatou whai unei sa minga. I pese o sa miela o pese.
New Year's Eve service. La Fili Laloulu, Faiai tato Saminga mo tato wapa noa. Uminato le tofia tato Talo. O le Katella Ave Irae Neti, Fatu Senga, Tamatai a Fili. Ia matatu mana oma da tuinatu le tina fotino pewe fasolonga le leo iai yo le tulu leo tap le avanoa mo ila to fia mo le mau o le sounding ala vale le po leo la fai matatu fufulotu fa minatu le nito sanga ma le sanga lumanai tatu mafofo le lofo le tua to sanga o vai ia Misi fo tapo io nga luenga lo foto e mai o te sama fo lo ai kalena o to apisi au dato te sama fo le ngata fa na tuina ai ile lima sepuluh te sama o dato o lotu e fa pena fo i o dato au wai le o sa lima sepuluh te sama talo na fa bai ma o Amerika e dato te lo ai o ma lo le tu ai o ma lo fa bau e lo fo ma lo ngata mai Pini yel malo Roma, tu natu fa penafo il malo Amerika. Il malo ayo le tua, il malo fa le nganga, o tatu ainga o tatu inei, fa vau fa europea. Ia na tatu saminga i tu laionu. Te ponga me o fia fa se le natu la mo watu ko fia tu si nisi fu fulanga mo tatu e we yaso ala tatu fa I le talo. Let us pray. We've come to the end of our worship, and we thank you for the opportunity to touch your garment, your spiritual garment. We ask that it continue to empower us and equip us for the work before us. We ask now that you keep us and bind us in your blessings and grace until we meet again. O mato o ili si uio le nei sa minga.
te wa'ala o ona. Mātou lafa se watu i ngā wela se te pēa loa ngāna pa ia. Te whaamalamalama ina leo inga mone o whionga i mātou tangata ngā rūre. Ngā mātou tūua. E tumo ngai o mātou runga le lofa tūno tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tua le tamama. I man mawhitanga le motusia maro ngāna pa ia. Ia i mātou lea malau whanau whatutua le langi ao. Nei maso umai o le whaubau lava. Amen. Special choir. Misi de questa include the ola, poi media engineer, social media, they are staff. I want to thank everybody for being here. It's important that I stand because it's the end of the year. And especially it's because I see our families that come from different places. There's always that point of saying that this is your home. There's always that point of the three questions that has always been said. If not you, who? If not here, where? If not now, when? At the end of this year and in the beginning of the year, it's always, the answer is too long, right? I see some of our oldest members of our church, children and Julie and Jonathan, so I want to thank you guys for making it here. We are coming to the 50th year of this church that has been long-standing even before me, so being here. So I want to thank you guys for being a part of this. Just a few announcements that was already made. And on Sumawa, it's a live day for our men. If you could just stay back a few minutes after, we would very much appreciate it. So, Merry Christmas, and I hope you guys have a happy New Year. Thank you.